trekking Parabala. Yang ada NCTV nya pinah di kita berarti Banjar. Pinah Parabala. Nah, kabar deh. Oh, helai bu. Nah, kadik kan. Nah, kan. Yan ban kadik. Mendum kadik. NCTV Tran kadik. Ban yang trekking epai. Kawan dan kerabat ayo M Rizal. Iba bang kabar deh? Ka? Ah, kali 5860 ha kaje kan. 5860 bang. Nah, nyo tagli gede le bang tiga. Berarti nomor 8. Memberikan keuntungan sepanjang Nyan Tran TV. rawat pakaian Anda dengan motor baru. Yang ada Tran TV berarti kan Kamangat aja Nih, pula nonton aja. lagi video kirimannya warga Bus 62. Nih, giliran videonya Erhan_Muhammad nih yang tayang. Jinakan kalau keluhan gada Tran TV. Kabar bang?